Hagajing lagai ICC Champion Trophy arajar arpeusan haparing ka Pakistan Persia ega New Zealand. Haba pai shagana gaching lagai ka New Zealand kala khor ga nam job hagana gaching lagai sedang jong ka Champion Trophy hadin bagalala ban pelim ya ka Pakistan dan riu peurons. Hagajing lagai Indian Super League haparing ka Hyderabad Persia ega Mumbai City. Hagana gaching lagai baro art ligi kenhun kia khai Khlem la ban pen khijar. Nadu basdang gaching lagai hadu bukut jong gaching lagai. Hagajing lagai Champion League Playoff Second Leg haparing ka Dortmund Persia ega Sporting. Hagana gaching lagai baro art ligi kenhun kia khai Khlem la ban pen khijar. Nadu basdang gaching lagai hadu bukut gaching lagai. Henry Daileng ba ka goal aggregate ka Dortmund galayo banrung syaka round 16. Hagajing lagai haparing ka PSV Persia ega Juventus haba pai syaka gaching lagai ka Juventus kalamat ya ka namrem watla ka tamlupa haga first leg da arla ka way Henry hagana ka second leg ka PSV kalala bat pelim ya ka Juventus da laila ka way bat saula lai haga goal aggregate baleng bagana ka jing job ka PSV kalayo banrung syaka round 16. Hagajing lagai haparing ka PSG Persia ega Bris hagana gaching lagai ka PSG kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim sok ega Bris hagana gaching lagai dah nyeu lanot pada haga goal aggregate ka PSG kala la ban pelim ega Bris hadu shpeu lanot. Hagoi par gaching lagai ka bakham itanat haparing ka Real Madrid Persia ega Manchester City haba pai shagre gaching lagai ka Real Madrid kala yo ban pen khijar nengkong tang ha minit ke basau lengbau Mbappe pada ha minit ke balai peway o Mbappe oleyo biang ban siap ya ke gol ke baar naga menta ke Real Madrid badai ha kelamit kata ha minit ke ban riu peway u Kylian Mbappe oleyo ban siap Hattrick ha ke cingel kai baleng bagi ni gilai gol jong o Mbappe ke Real Madrid kala tam da lai lanot ha ke cingel kai bad hadu riu la ar ha gol aggregate badai ha shwa ban kod ke cingel kai kata ha minit ke bakndai peu plus r ka Manchester City kalayo ban tiap ya ka gol ka banengkong ka jongka kana ka jingla kai Lengbau Gonzales bar hadu bukut ka jingla kai ka Real Madrid kalala ban pelim sok ya ka Manchester City dan laila ka wai ha kana ka jingla kai bar hadu riu lalai ha ka gol aggregate bar lengba kana ka jing job ka Real Madrid kalayo ban rong syaka round 16.